sifunde loyaMalaki 3 uverse 1 to 3. Amen. Amen. Uverse 1 ofundeka kanje. Uthi bhekani ngiyakuthuma isithunywa sami. Siyakulungisa indlela phambi kwami. Inkosi eniyifunayo iyakufika ngokuzumayo ethempelini layo. Nesithunywa sesivumelwano enithokoza ngaso. Bheka siyeza kusho uJehova Sebawothi. Ubani ongathwala usuku lokufika kwaso? Ubani oyakuma ekubonakaleni kwaso na? Ngokuba sinjengomlilo wocwengelisayo nensipho yokuhlanze. Siyakuhlala sicwengekisa sihlanza isiliva, sihlambulule amadodana kaDevi, siwahluze njengegolide lesiliva. Aze anikele ngeminikelo kuJehova ngokulunga. Amen. Amen. So namhlanje izolo sibambe ukuthi iyezi messenger angithi. Amen. And then sachazelana ukuthi le messenger mayifika ayifiki njengomhlobo wami mina ohlala encane kwayo, but udinga ukuthi simlandele ukwenzela into yokuba zonke izinto ezisihlulayo ngokwethu xa silandela yena azinakusihlula. Ichazile nganikeza le background ukuthi sifike njani kule messenger. Uma ngabe ke dingaxhuma kule izolo xa silandela lo Thixo okanye lo Yesu siba ngabesifazane abahlakaniphileyo. Because xa ulandela umnikazi wendlela nawe uba nalo ulwazi lale ndlela oyihambayo. We are celebrating the Women's Month. Izolo ndithe xa ngiqala that it's called celebration. Even though zingekho izinto ezenza into kokuba si celebrate. Molweni bomama. Anibabona mama. Molweni bomama. Omama abahle. Omama abathandwa nguThixo. Omama ababekezelayo. Omama abathwalisanayo. Nokumama abakhulekelayo. Namhlanje ebusuku ndithi ke mina xa umlandela lo Kristu uba ngowesifazane ohlakaniphileyo. Because you become alert of all situations ezivelayo endleleni yakho. Akuveli yonke into ikuthathe by surprise. Because wena kaloku unecompass ekhombayo ukuthi la ngiyanga khona kunenkinga. uYesu Kristu uyadetector ukuthi ungahambi ngale ndlela. Amen bazalwane. Anifuni sohlukane singeka wabambi ama qualities owesifazane ohlakaniphileyo. Lunga thembi wami. Undivulele iProverbs. Sizawuya pha ku chapter 14. Owesifazane ohlakaniphileyo. Nginikeza nje ama pointers bomama. Ngoba ndiyazi ukuthi lokuhlakanipha kuyasidida. Abanye basuka bacabanga ukuthi lokuhlakanipha uhlakanipha okwengqondo. Kanti ayikuku ukuhlakanipha okwengqondo. Kuhlakanipha okuhamba noKristu. Amen bazalwane. We are celebrating the Women's Month, ne? Kodwa le Women's Month ithi wonke owesifazane fanele ungazelelanga lakusasa. Wonke owani owesifazane fanele ungazelelanga lakusasa. Ilanga le-9 August it's a celebration yelizwe lase South Africa. Apho abantu abangomama
ngokubona ukonakala okukhona ezweni badecide ukuqina ispeed bathi we will march siyovakalisa uvo lwethu ngoba zikhona izinto eSouth Africa esingenamanga ngazo. So it does not matter whether siyamkeleka na okanye samkeleki, kodwa we will take initiative siyomasha. Amen bazalwane. Leyo ingumlando weSouth Africa. Siyabona? Kunama holidays eSouth Africa amaningi. Angikhumbuli neyi-one ethi we are mourning. Ilanga lithi. Come June 16. Let's celebrate Youth Day. Does it matter ukuthi kwenzeka ntoni nge-16 sikaJune? Abantwana babantu baphenduka amangcwaba ngelanga elibi. But uma ifakwe ekhalendeni kuthiwa let's celebrate. Now izolo ngishilo ngathi we celebrating even though it's not celebratable. Sikhona izinto ezingasiletheli kukujabula, but we celebrate because sikhona. Thina sinomehluko kunabantu abahamba emhlabeni bengenaye umkhokheli. Thina sasikhetheka ngokwethu owethu umkhokheli, sakhetha ukumlandela. Ingakho noma kuthiwa let's celebrate, we celebrate noma sinenyembezi. Ngoba kaloku thina singabesifazana banjani abahlakaniphileyo. I'm not excluding odada. Niyandiva bodada? Sonke namhlanje singabesifazana abahlakaniphileyo. Don't feel left out. Sonke namhlanje wonke umuntu lapha nawe umuntu omusha. Thina singabesifazana abahlakaniphileyo. So uma sikhuluma ngomuntu wesifazana ohlakaniphileyo sikhuluma ngomuntu onjani? Ndithe kwi-point number 1 yami ngathi owesifazane ohlakaniphileyo she builds. Umuntu wesifazane ohlakaniphileyo uyakha. Umuntu wesifazane ohlakaniphileyo akabhidlisi. Umuntu wesifazane ohlakaniphileyo uyamamela. Umuntu wesifazane ohlakaniphileyo uyakhuzeka. Umuntu wesifazane ohlakaniphileyo uba namahloni ngokwenza izinto esizohlazisa. Ngoba lowo muntu wesifazane uyaqonda ukuthi yena kukho umuntu amlandelayo. Ngicela ungifundele iProverbs 14 uchapter 1. But I know siyayazi le verse angithi. Ungafundi Thembi wami. Ukhona ongaphakamisa isandla angitshela uthini uProverbs 14 verse 1. Ngaphandle kwenu emva kwami. Uyabona ngihlala ngizwa ngiyabonga baba ufunde yona. Abanye abantu angithi thina sihlakaniphi. Namhlanje sizohlakaniphisana. Ngicela uyifundele verse from the Bible. Ungifundele yona yonke lo verse 1. Asizuyifunda ngokuyazi. Asizuyifunda ngokujwayela. Kodwa namhlanje sizoyifunda ngoba sifuna ukuyiva ngithi. Ngicela ungifundele mama. Owesifazane ohlakaniphileyo uyakha indlu yakhe. Kepha oyisiwula uyayidiliza ngezandla zakhe. Amen. Amen. Thina njengabantu besifazana abahlakaniphileyo asihambi ngokuqonda kwethu. Asihambi ngokucabangela ukuthi izwi lithi. Ngo-2026 thina balakule ndawo siyagcina ngci uma ngabe sikhuluma ngowesifazane ohlakaniphileyo. Umuzwa umuntu athi mayekhuluma athi fana nowesifazane ohlakaniphileyo. Ithi incwadi yenzakho owesifazane ohlakaniphileyo uyayakha indlu ngezandla zakhe, kodwa oyisiwula uyayibhidliza ngezandla zakhe. Ngiyawuzwa umehluko bengishona.
Bazalwane, asihambi ngokujwayela. Ndithi mina ungaya noma kushadiswa aphakama umama omdala onamava athi ngane yami ufanele ufane, ngicela uyilalele lento engishoyo, ufane nowesifazane ohlakaniphileyo. Ethi incwadi yezakho ohlakaniphileyo wesifazane uyayakha indlu ngesandla sakhe aphinde ayibhidlize ngesandla sakhe. Where is that in the Bible? Ibhalwe ilonto eBhayibhelini. Ngoba iBhayibhile ingumlomo kaThixo. Thina njengabantu besifazane abahlakaniphileyo asiligcwalisi okanye asilongezi izwi likaThixo. Siphinde futhi singalinciphisi izwi likaThixo. Ngoba uma ingabe sifaka le ndawo ethi uyayakha ngesandla sakhe, we are minimizing amandla kaThixo. Ngoba munye umuntu akwazi ukwakha. It is God himself. The word does not say uyakha ngesandla sakhe, but he says ukuthi uyabhidliza ngesandla sakhe. Ngoba esandleni sikaThixo kunokubele kunothando. Uyakhiwe esandleni sakhe akubhidlizwe. Ndithi thina singabesifazane abahlakaniphile sizomenywa emishadweni thina sonke sina. We will stand firm. Sifunde ukubhala ezwini. Ungangithi mina ithi Bible she built her house. Ayithi she built her house ngezandla zakhe. Kubani umuntu wesifazane onamandla okwakhe? Kubani umuntu wesifazane okwaziyo ukuyakha indlu ayifaka insika izime ngokwayo? IBhayibhile ithi she built her house, but it does not say ngezandla zakhe. Bambani-ke owesifazane ohlakanipheleyo uyakha indlu ngomthandazo, indlu yekaThixo. But owesifazane ohlakaniphileyo uyakha ngomthandazo. Ithe yesibili uyakha ngokuhlakanipha. Sithathaphi nathi ukuhlakanipha? Ngoba mnanawe siyinto ayigento. Kodwa ukuhlakanipha sicela enkosini onomuzi ongowesifazane omile. Akuwona amandla akho, ingekho ukuhlakanipha kwakho, kodwa uThixo usisisekelo sendlu yakho. Besiphinde futhi ithi owesifazane ohlakaniphileyo wakha lendlu ngoxolo. Ubani na uThixo wethu? Ngoba uThixo uxolo. He is the God of peace. uYesu Kristu bambethelele ebuqondezweni. Wafa wengenaqala. Kodwa into ayikhulumayo ngomlomo wakhe uthi bawo baxolele ngoba bakwazi abakwenzayo. Umqondo is one of the foundations esilisa indlu yomuntu wesifazane ohlakaniphileyo. Akanamandla ezandleni zakhe okwakha indlu. Akanamandla kodwa unawo amandla okuyibhidliza. Siyakuye lapho. Ese ithi owesifazane uyayakha indlu yakhe ngediscipline. Umuntu wesifazane ohlakaniphileyo akayabi kusi njengoba abanye abafana besifazane besehla besenyuka kwezi zitrato zaseNcotshana bengazazi bafuna kuyo. Ngoba if bebezazi, even if bebeyazi ukuthi sifuna ukuyozikholisa ukunqanwa mhlambe ethaveni ethile, bebezawuhlala kula thaveni bayekela ukuyaluza. Kodwa abangenxa yokuthi abana discipline, they do not know into ekholisa bona. Abayazi into ebakhayo, bengayazi into ezonelisa uThixo wabo. Ngoba akungowesifazane ohlakaniphileyo uThixo sisise
yisisekelo sayo yonke into nayo. Amen. Bese wesifazane ohlakaniphileyo wakha indlu yakhe ngezwi. Andithi wakha indlu yakhe ngevoice. Yandiva? Yo. Wakha indlu yakhe ngani? Ngezwi. Owesifazane ohlakaniphileyo uyakha ngezwi. Nalizwi lithi uyayakha indlu yakhe kodwa ayifaki izandla. So-ke izolo uma ngigcina ngithe uYesu, one of the qualities azibonayo kuma-fishermen was that uma bedweba isithunzi sabo okanye ukubona abuvele enhlanzini ngenxa yokuthi it will scare them away. Uthi mayebona ukuthi inhlanzi siyambona azifihle ngoba kufanele benjalo noma ngabe sakhi ngey'khwepha zethu but umuntu ovelayo konguThixo wethu. Amen. Izwi elingaguqukiyo lililo namhlanje, lililo kusasa, lilo naphakade. Ngithe owesifazane uyakha. That was number one. Ngathi she does not just keep the house, but she establishes altars. Niyadiva? She does not akaligcini nje kuphela lendlu. Niyavana? Kodwa ikhona nekhona ine-altar layo. Owesifazane ohlakaniphileyo uyavuka ebusuku aye ekamereni labantwana bakhe athi Thixo bihle mikhulu imisebenzi yakho. Nabo abantwana endiboleke bona namhlanje ebusuku vula amaphiko akho phezu kwabo ubafihle wenze i-altar ekamereni lengane ukwenzela ukuthi umoya omubi ubuzongena ekamereni lengane uthole i-altar livutha asuka yageyidini athi lomuzi ngawunikezwa nguwe mawungakuba ngenayo maqale kule-altar owesifazane she builds ama-altars kwindawo yonke, not only kwibedroom yakhe ngoba sinomkhuba omubi ukuthi sithandazele. Wozani enkamereni lami usho wena uhleli ebhedini yakho. Wozani enkamereni lami sizothandaza. Meaning that kule khaya the only altar that is being built in the sekamereni lami. So uSathana can do as he wishes. Ebantwaneni bami amosha hlakaze ngenxa yokuthi the only room that is protected by the fire of God yile yanguPhefu. Indlu yonke must have altars. Ikona nekona when the devil comes fanele angatholi indawo yokungena because we've established our altars. Endlini yakho yonke cela izwa silakuyefunola. Amen bazalwane. Okwesibili ngitho niyabhala ngithi ngoba sizokwahlukana i-Women's Month okanye i-Women's Day celebration iza kanye ngonyaka. Yinde ke 365 days ozothi uma ngabe uhleli wena ungakhunjuzwa uma uphenduka usufane nalabo besifazane abangahlanganiphanga. Yabona lesitulo esecam kwakho empty namhlanje khona umuntu wesifazane ebekufanele uhleli kulo ndawo ngoba ngiyayazi ibandla lalapha ekhaya liyagcwala but ngenxa yokuthi vele sonke singabesifazane but there's only a selected few enikezwe criteria yokuba not only ungumuntu wesifazane but wena one of the qualities you have ungowesifazane ohlakaniphileyo ongekhoyo siyafuma unguye wesifazane
kodwa mhlawumbe akayihlanganisi le criteria yokuhlakaniwa. Yabo nguye wesifazane but kungenzeka kahlakaniphaka njengoba thina sonke singabesifazane abahlakaniphileyo abathi uma bezwa ukunuka kwesono sekunyuka kufana amafestele emizi yethu bathi thina singabesifazane abazokhipha isililo kuJehova. Thina singabesifazane abahlakaniphileyo abazothi bawugana kuNkulunkulu. uNkulunkulu athintwe ezinyembezi zethu. Ngiyavuma abesifazane kodwa kungenzeka ukuthi ukhona apho siphambana khona. There's a criteria and a basket ngabantu besifazane. Mhlawumbe abanye abakafiki pha kodwa nina nonke nikhoyo, clap your hands because nina you are amongst abahlakaniphileyo. uThixo aziyo ukuthi uzosebenza ngani. Okwesibili engithi is one of the points zomuntu wesifazane. She fears the Lord. Nayo ilapho kwincwadi yama-Proverbs. Proverbs chapter 31 sifunde loya verse 30. Emva kwalokho bazalwane nizohlala phansi. Ningakhathazeki nibona ngathi siyaphuma uthele lapha sizophuma sihambe. Proverbs chapter 31 ungifundele uverse 30. Ubuhle buyinkohliso nokubukeka kuyize. Kepha owesifazane owesaba uJehova uyakudunyiswa. Owesifazane owesaba uJehova uyakudunyiswa. Owesifazane ohlakaniphileyo akesabi myeni wakhe. Owesifazane ohlakaniphileyo akasabi ingane zakhe. Owesifazane ohlakaniphileyo akasabi ezinye izinto. Kodwa kuyo umuntu amesabayo kuJehova. Namhlanje kwizwe esiphila kulo kugcwele abesifazane abangamesabiyo uJehova. Mawumesaba uJehova emlomeni wakho njengowesifazane ohlakaniphileyo kukho izinto ezingaphumiyo ngomlomo wakho ngoba wena uyalesaba ihlazo. Ngoba wena lo Jehova uyamesaba. She doesn't just talk. Uyahluza. Yebo zikhona izinto ongaziphendula. But not everything idinga impendulo. Mama khuluma awukuthule ngesikhathi. Ubone ukuthi bazothi utheni. Ngoba wesifazane ohlakaniphileyo akalomelandwa kuthiwa kwemama usibani. Wena what? Now uyayidefenda zange ngithi mina ngathi ufunani kwinkulumo ezinjalo. Why must you be involved with petty talks? Phela umuntu wesifazane ohlakaniphileyo is a lady. Lo muntu wesifazane uyazichuza ama-battles emfanele ebhekene nawo. Yebo noma singihlasela kulungile. But because I'm a God-fearing woman, ngiyazi ukuthi ngizophendulelwa. Ngithanga izolo apha. We are not equals. You cannot walk beside him. But you need to follow him. So that azokusebenzela. Banye bethu kudala bakholwa. Basawa namadimoni amanye. Ingoba when are you standing next to Jesus? Umenyathelo uJesu Kristu asiya phambili. Na ufulowa umzimba. uJesu ufulowa wakhe na ufulowa umzimba. Kanti awusefa kwakhe. Uyadilisela izinto wena ulandele. Awuphenduli noba intoni. Owesifazane ohlakaniphileyo amazwi akhe ayimpiliso. Owesifazane ohlakaniphileyo heals. Her words heals. Ziyaphilisa. Babuyaphi abantu besifazane? Otho wesifazane bezokhala kuwe.
wena umdlakazi umqedelelo kokugcina, wena ungowesifazane osaba uJehova, wena ungowesifazane ohlakaniphileyo. Uma ngasiza kini esophe namanxeba, mina immediately I am a first aid kit. Ongamanxeba ngiyawabopha. But all of a sudden, awukwazi uku-approach owesifazane umtshela inkinga yakho ngoba uzohlekisa ngayo. Kulo buhlungu engifike ngiyibo, I will be even more hurt. Because abantu besifazane bahlakaniphile, and yet they hurt more than anything. Bangakanani abazalwana bahlele emakhaya abathi besifuna ukuya esontweni. Yebo ngiyakwamkela ukulinyazwa kwangaphandle, but ngibalekele endlini kaJehova ngithi ngiyokahle. Uma ngifika endlini kaJehova ngithola iphisi esizongidlakaza singibange ngapha. Baba besifazane abahlakaniphile, baba besifazane abahlakaniphile, abakwaziyo ukuvala ihlazo lomnye umfazi, abakwaziyo ukuthi mababona ukuze bang omunye asenengubo yakhe ngapha nomunye asenengubo yakhe ngapha bazovalela imihlazo. And this day in the age esifazane uthi wawungenela ehlazweni alokuphenqa ingubo zakhe ukwenzela ukuthi lonke ilizwe lizokubuze. Owesifazane ohlakaniphile emlomeni wakhe kuphuma imbiliso, and ayithi lawo obani thina angeke uthuleke. Eyathini yazilibaza ukuthi nikhwela nini ngabesifazane abahlakaniphile bekufanele ukuthi already sandla ziphezulu. Intoni isimilo? Lalelani, when it comes to izwi likaThixo, he interprets it differently. He interprets it differently. Uninterpreted differently. There's no right and wrong answer. But yintoni isimilo? Ngicela uGobho asiphendule ulapha bhoka abadala. Yini isimilo? Yebo mama, ukuthi ikhona imayikhe engaya kubhogo lapha. Ukuziphatha kahle, uhloniphe umhlaba uthanga. Hey, uthini uGobho ukuziphatha kahle? Ukuhlonipha. Uhlonipha umhlaba, uhlonipha uNkulunkulu, usho njalo mama. Isimilo ukuziphatha. Ndifuna sibeke kulo ndawo. Uma ngiqala ngithe thina singabesifazane abahlakaniphileyo, angithi nalabo abangaphandle abangekho phakathi kwethu, just because abekho phakathi kwethu and abahlakaniphanga, that does not deny them i-right yokuthi nabo bangabesifazane. Now nditho wesifazane ohlakaniphileyo unesimilo. Uma ngikhuluma ngesimilo, isimilo singaba sihle, isimilo singaba sibi. Wena nawe ohlakaniphileyo nami engihlakaniphileyo, ndinayo imbewu yesimilo esihle, ndinayo nembewu yesimilo esibi. Umehluko ke yindawo ukuthi sihlakaniphile thina. And uma ngabe abazali bebenifenceshela yini umnceceshela? Uma ngabe ulimile ulokuthela amanzi yileyo nto ngesizulu. Unayo imbewu yesimilo esihle nesibi. Kodwa esisihle saniselwa, sagqama, sakhula, saba sihle, sathandeka kuThixo nabantu ohlala kubo. Yiyo le nto kwenza ukuthi wehluke. Ewikhona imbewu yesimilo esibi, kodwa ayifumananga kunisela. Kodwa wesifazane ohlakaniphileyo, lesi esihle sigama kwedlula sonke izimilo. Ngoba
Sine mistake yocabanga ukuthi ukuza kwethu konzweni. Ningixolele ngiyahamba ekusasa. We have a mistake yocabanga ukuthi uma siza esontweni sizokwamukeliswa isimilo esihle. Wrong. Yandiva? Mfundisi. Wamkelisa isimilo esinhle wena. Cha. Umuntu ozendlini kaThixo uze ezofuna umusa. Ngoba uyayiqonda into kokuba ezimbewu zimbini ziyaphikisana, yesimilo esibi ifuna ukugqama, yesimilo esihle ifuna ukugqama. Inkonzo ayina uniform yesimilo esihle. Ngoba nakulama komiti esikuwo yebo bakhona bangomama, kodwa kuthi kwawuvela into enyathela ugozi sivele sithi isimilo esibi. Sithi ungakulingi ndenze njalo, angenzwa njalo. Andenzwa njalo. Ithi mina makomiti amakhulu. Akathi nje angenzwa njalo mina. Ngikamhlanga ngami. Sesavela nesimilo esibi esikuwe. Kanti owesifazane ohlakaniphileyo uyasinyathela sicindezele. Sifana ne-treatment. Mawuyidla treatment ngendlela right. Ayiveli undetectable. Kodwa abesifazane baka 2026 you can detect ude sikhona sisiphi. Sizasabe nokuveza ama-ideas phela. Ngoba nangu uma usihlala. Angisho wena bamfundisi wami. Angisho wena mphathi wami. Kodwa ngabe uma usihlala. Xa semela ngaphambili. Edwe bomama ningazoganga la. Ukhohliwe inyawo. Elicindezele isimilo sibi. Uliphakamisile phela ngoba iyavela lembewu yesimilo esihle. Nasemkhuliseni kwethu abancane. Nisela imbewu yesimilo esihle. Awukho umshado wokusiphula isimilo sentombazane esibi. Uma ngabe ingane yakho nesimilo esibi ngisho emshadweni iyosiveza bonke abantu bebonke. Bese uyayimangaza uthi hayibo mina ingane yami ayikho nje uyibonile uyayazi. So girls, bantwana bethu behave manje siphatheni kakuhle. Yabona umshado u-expose the true character yakho. Umshado inkonzo iveza the true character yakho. So umfazi owesifazane ohlakaniphile lesi isimilo esibi masingaveli. Ngithi owesifazane uyakhetha ukuthi kuphuma nengomelo. Mazithi noma ubone ukuthi yazini uyangithinta. Ukhumbule ukuthi wena wembesile. Wena unengubo yesithunzi, dignity iphezu kwakho. Ungahambi uzoneke elizweni. Abantu babone ukuthi wena umuntu onjani. Ngowesifazane ke lo ohlakaniphileyo. Lithi ixesha lami ngisele ku 10 minutes. Yize ningasho ukuthi ngine-hour. Kodwa I prepared for an hour. Ngithe sizawuthatha uverse 1 izolo. Singene kuverse 2. Kuverse 2 sizothatha only 2 words. Laphayana ekuthiwa ubani ongamelana naye. I-messenger uma isifikile. Ngoba izofika injengomlilo womnyibilikisi. Bese injengensipho. Strong yini ku strong lesizulu. Injengensipho yokuwasha. Injengani ngomlilo wokucoca ngithi. Bese banjani injengensipho. Enjani? I need the perfect word. Enjani? It is strong soul. Strong soul. Yabona sibona izinto ongayiwasha ngemeka
sikhona izinto ongekuyiwa angithi make sithi yaqhamisa so yile insipho ke le evezayo ukungcela insipho yenzeka ukuthini enza senzani ngensipho siyahlanza kusho nami umfundisi siyavumelana siyavumelana ngicela nibangisizathi uyavuma ungakhohlwa uyaqopheka ke lapho uyavuma uyaphika yenza linsipho awuvuma abafuni kuzwakala manelani ithi the messenger will come like a strong sword insipho ayenzelanga ukwasha insipho ayenzelwanga ugeza but insipho is the agent that identifies the dirty item insipho ubona insipheni ukuthi kungcolile lo so when the messenger comes uzobala ukuthi wena unamabala angcolileyo bese mawusawufakwa emlilweni yila uyolungisiswa khona imperfections senziwa ukuthi sibe perfect so when the messenger comes izo-identifya ukuthi thina singcolile the strong soap insipho yenza lokhu ukubona mawugeza ngamanzi angenansipho kwenza kanjani ahlale clean but once ufaka insipho iyakutshela ukuthi ungcolile wena so when the messenger comes uzokwenza lo msebenzi wokuthi ngikubonise ukuthi yebo khona ucabanga ukuthi on the right path but empeleni wena ungcolile izwe esizolifunda namhlanje kuJeremiah chapter 18 lapho uThixo athi yehlele endlini yomuntu uthi mawehlele endlini yomuntu Jeremiah uyambukisa ebisi ehlala ngodongwe uthi bengingeke ngenze kanje na ulisizwe sami uzotho njani uThixo namhlanje yes we are identified ukuthi singcolile manje besingeke nasivume ukuba udongwe esandleni sakhe ithi iBhayibheli uThixo wasithatha isitsha wasibumba ithi saphinda samosheka lesitsha basimosheka lesitsha waphinda wabuyela kuso wenza sitsha sibi ubungeke uvumelanga kushaje ebusuku ukuthi yebo Nkosi khona ngingcolile but do as you please ngami yengizokuthandwa nguwe refine me ngifake emlilweni ngoba ngiyazi uzongikhipha njengebholile sinenkinga ke namhlanje abanye baphuma kwesasandla sikaThixo yabona lo ladongo lokuqala hey nisakhumbule high school sasinikwe iproject andibaza abantwana bangoku ukuthi hamba and wenze inkomo wenze ikhapu nesosa ngeclay and then uzibeke kuphi elangeni bese zithi zakoma and then uyayipenda and then you bring them to class and say this is my project konke ifuyanaka lezi ezenziwe isandla sethu uma siyibekile efestereni zithi zakhoma elinye iphondo libheke phezulu elinye iphondo lenkomo libheke phansi ithi uma usondela uyibhekisisa kahle uyayifumana even the texture yethu ukuthi it was not smooth enough uthi wawuyibheka ubona ukuthi inamakresi namhlanje sinabazalwana abanjalo abaphuma esandleni sikaThixo bengekaqedeki bafike babe namakresi phakathi kwethu yebo yena unaso isiphiwo sokushumayela but I can see akaqedwanga akahlabange ovenini wapurifywa uphuma ixeshana ingakafiki kule conference ka-2026 ngohlakanileyo wena wesifazane ohlakanileyo kumele ufakwe ondini uhlale let them purify you uzophuma ukulungele ukuhlala nabanye abafazi inkosi yoxolo mayisikelele ukufuna nokwezulayo wokukude mpeni ngaphakathi sithakazele mama